Lando Norris uyu rero akaba ari we world champion wa Formula 1 2025 rero nyuma y'imyaka 6 kabisa ageze hano muri McLaren kuko yahageze muri 2019 aho yari graduatinze avuye muri Formula 2 hanyuma ava muri Formula 2 2018 aho yavuyeyo ari uwa kabiri ya graduatinganye na George Russell wo muri Mercedes. Hanyuma 2018 nyine ubwo yazaga ari uwa kabiri, George Russell aza ajya muri Williams. Hanyuma uyu muhungu rero Lando Norris we ahita aza yerekeza muri McLaren now muri 2025. Ubu ngubu kabisa niwe musore ufite iki gikombe nyuma y'imyaka 6, umuhungu w'imyaka 26 n'ubundi kuko yavutse muri 1999 kabisa mu kwa 11 nibwo yavukagaho bita Bristol mu Bwongereza. Avukira mu Bwongereza icyo gihe nyine ku babyeyi. Umugabo yari umwongereza, umukire w'umwongereza bita Adam Norris. Ubu ngubu ararankingwa nk'uwa 610 mu bakire ba mu Bwongereza kuko afite imitungo irenga miliyoni 200 z'pound kabisa. Hanyuma rero yavuka kuri uwo mwongereza bita Adam Norris ndetse na nyina we ukomeka mu Bubiligi. Uyu rero akaba aholdinze passport y'Abongereza ndetse n'iy'Ababiligi n'ubwenegihugu bwabo bombi. No muhungu rero maze imyaka 6 muri McLaren, nta yindi kipe yigeze abamo. Umwaka ushize abantu barabyibuka yagarukiye ku kanuza kanyuma, ku kagozi kanyuma kabisa, aho yaje ari uwa kabiri kuri Max Verstappen. Abantu bamucira amaso bamutegeka bati iyi ngiyi ya 2024 yakabaye kuba ari yawe, ariko boss we Zac Brown aravuga ati mu bijyane gake 2025 uyu muhungu azaza ahita ayitwara. 2025 nkaho yakaje ayitwara yahise akora iki? Ahubwo 2025 abangaba ni ababyeyi be. Uwo mugabo ni ubona papa we wambaye amayekuteri, hanyuma uwo ni mama wiwe. Hanyuma rero 2025 araza, iyi sezo yahereye aho bita muri Australia. Aka Grand Prix ya Australia barayitwaye, abantu baravuze bati noneho Lando Norris yaje. Ariko yakurikiyeho yari China, Oscar Piastri yahise ayitwara. Birivanga. Ya gatatu yabereye Japan, Max Verstappen abarayitwaye. Abantu nataya kujyamo dute, none aha ibintu byakomereye nuko Grand Prix 3 zose zahise zikurikiraho aka kana batwara Oscar Piastri niko kahise kazitwarira. Abantu baravuga bati nyamara ibintu birakomeye. Abantu ataya no gukora utumemo kuri Zac Brown wari warahereye kera avuga ati igihe era ya Max Verstappen yararangiye, ubu ngubu hagezeho era ya Lando Norris. Ibyo bintu nabivugaga. Oscar Piastri nyuma yawo ari utangiye kukubita. Abantu babona yuko yego koko McLaren ifite imodoka nziza igomba gutwara igikombe, ariko batangiye ko nayo Lando Norris atagomba kugitwara kuko aka kana kari gatangiye kujya kamutwara na Grand Prix after Grand Prix. Hanyuma rero nyuma yaho Lando Norris yaje kubona kamwe, Max Verstappen yongera abona kandi, Piastri yongera atwara izindi za mufiririzo. Nyuma ya Abu Dhabi Piastri atwaye mufiririzo. Ibintu kuri Piastri byaje kugenda nabi bageze muri Amerika. Ndatekereza batangiye izi Grand Prix batangiye kuva mu Iburayi bagiye kujya muri Amerika, nka nyuma ya za Hungary bagiye kujya za Austin muri Amerika, Texas muri Amerika. Gutyo nibwo byanze kuko Piastri yari yamushyizemo amanota arenga 50, yarashyizemo Max Verstappen amanota agera muri 96. Abantu bose batangira kuvuga bati uyu Piastri niwe ugiye gukora akazi, ahubwo Norris bari bamwibeshyeho. Ikirero cyabaye nuko Piastri atangiye kuzajya abura amanota, asubira inyuma cyane. Gusa kubw'amahirwe McLaren niyo yari itangiye no kugira ubwoba yuko kuko Piastri aburaga amanota, Max Verstappen we yarazamukaga ari kugenda atwara Grand Prix, ariko agenda abisikana na Lando Norris. Kubw'amahirwe Lando Norris yarazamutse, ubwo Oscar Piastri we yararimo aragenda abura amanota gake gake. Bigera rero
kuri Grand Prix ya Brazil aho hari hasigaye Grand Prix eshatu, Lando Norris agira gutya abakuyemo Grand Prix ya Noza ya Brazil, ashyizemo amanota agera muri 40, hasigaye eshatu. Abantu batangira kwibeshya yuko ashobora kuba agiye kwitwara byoroshye, ariko bageze muri Amerika Las Vegas, McLaren, Lando Norris arongera atwara Grand Prix ya Las Vegas, bazi kuba amanota yikubye menshi bakaba batwara igikombe aho ngaho, ariko McLaren bahita bayikubita ibihano bya disqualifying, amanota yose bari babahaye bayasibaho. Iyo Grand Prix ititwara na Max Verstappen mu manota 40 nanga, yasigaramo amanota 26 gusa. Hasigara race ebyiri zonyine, ariyo yari race ya Qatar ndetse na race ya Abu Dhabi ya finale. Izo zose zari zifite amanota 50, umuntu agomba kuzitwara zombi. Abantu baravuga bati hano Max Verstappen ashobora gukora akantu. Qatar rero nkuko nta kindi kigeze gihindura yuko Max Verstappen yatwara Grand Prix ya Qatar, arayitwara ndetse ayitwara. Lando Norris ari mu myanya y'inyuma, ko Lando Norris yaje ku mwanya wa 4, ya manota ari 26, asigaramo amanota 12 yonyine. Hasigaye Grand Prix imwe ya nyuma ya Abu Dhabi. Abu Dhabi yariyo deciding champion race yonyine, Max asababwa kwitwara, hanyuma Norris agomba kujya byibuze nyuma y'umwanya wa 3 kugira ngo Max ahita atwara championship ye ya 5 yikurikiranye. Norris nyine we nkuko mubyumva nawe yasabwaga byibuze niba atanayitwaye, ariko Max Verstappen agatwara Grand Prix ya Abu Dhabi, Norris byibuze wiwe yasabwaga yuko atari bujye nyuma y'imyanya 3, niba atabaye wa mbere nabo wa kabiri cyangwa wa 3, mu gihe Max Verstappen yaba yatwaye iyo Grand Prix ya Abu Dhabi. Kubw'amahire muri qualifying Max Verstappen koko yaje kubona pole position, ko Max yari yarakaye nta kosa yari arimo arakora, ariko Norris aza kwirwanaho, aza kubona umwanya wa 2 muri qualifying. Bivuze yuko uwo mwanya yaza kukomezanya byari buze kumurangira bimuhiriye akayitwara. Ariko rero race igitangira ku cyumweru, ikintu cyabaye nuko igitangira ka Piastri kari katangira ka 3 kahise kamucaho, kandi Piastri akaba yaragaragaje ko nta mikino afite. Ibyo ngibyo byo kwimisha Norris championship ni ibintu bitari bifite ikintu bikabwiye, ko kari karimo kararesinga, kashatse hafi no kumugonga, ariko Norris nk'umuntu wari ufite ikintu arimo ararwanira araberereka karagenda, ko yarazi ko n'umwanya wa 3 azironga zatarengeje umwanya wa 3 ari bugitware. Hanyuma rero Norris yaje guholdinga, birangira arangije umwanya ari ku wa 3, bituma Max adashobora gukuramo amanota 12, kuko uwa 3 afite 15 mu gihe uwa mbere afite 25. nuko ngo mu manota 12 Max agomba gukuramo yakuyemo 10 yonyine. Norris ahita aba crowned championship kabisa 2025, race 24, nta kuruka nta gukopfora, ibyuya gusa guhatana n'iki gisuka Max Verstappen. Umuntu abikubwira uzi uburyo bimera ni Lewis Hamilton 2021 arabizi. Kugera hano rero uyu mwana kabisa wo mu Bwongereza i Bristol, ariko ubu ngubu usigaye wibera i Monaco, ni ikintu yakoze kabisa ewana gikomeye cyane. Ahita ajya ku liste kabisa abantu batwaye championship za Formula 1, urabona niwe ari hasi n'aka championship kamwe kabisa, aho hejuru hariho ba Nico Rosberg, ba Jenson Button nabo bafite kamwe, ba Kimi Raikkonen bafite kamwe, Jacques Villeneuve afite kamwe, Damon Hill afite kamwe, Nigel Mansell afite kamwe, Aaron Jones afite kamwe, abo bose. Ariko iyo liste yose ikaba ihedinzwe no bita Michael Schumacher ufite 7 bikombe 7 by'isi, mu gihe Lewis Hamilton afite 7, Juan Manuel Fangio afite 5 kabisa no munya Argentine. Hanyuma Alain Prost we nawe akaba afite 4, asangiye no bita Sebastian Vettel afite 4, Max Verstappen afite 4, Jack Abraham afite 4, ndetse na Niki Lauda niwe utangira abantu bafite 3. Iyi liste rero ni liste ewana bita golden list ni liste iri abantu bonyene baba baratwaye ibikombe by'isi bya Formula 1. Mu gihe turi aho ngaho, ariko ubwo ngubwo Lando Norris yitwaraga ari nako McLaren yisubiza championship y'amakipe, noneho izo bita constructors championship, noneho shampiyona y'amakipe yo, kuko apa y'umu driver ku giti cye aba ari gutwara no mu ikipe.
Norris atwara mu ikipe ya McLaren rero yaje kugira gutya iba nayitwaye igikombe cy'amakipe ifite amanota 66 ariko ikisubiza ko n'ubushize yari ifite amanota 833, ubu nabwo yari ya mbere ikurikirwa na Ferrari. Nako ubu ngubu yari ya mbere ikurikirwa na Mercedes, za Red Bull. Ferrari yaje ari iya kane. Aho rero baba bakitwereka abo bita ba World Champions, abantu bafite ibikombe by'isi kabisa, abagabo b'ibihanyanswa bakomeye, kuko urabona yuko Lando Norris yase yijombaho 2025, kuko na 4 na 3 na 2 ndetse na 1 yari Max Verstappen. Hanyuma 2020, 19, 18, 17 yari Lewis Hamilton. 2016 hitambikamo Nico Rosberg itaritaringa na 5 ndetse na 4 yari Lewis Hamilton, mu gihe ibyo ngibyo bitwaraga nyuma y'imyaka 4 y'uwo bita Sebastian Vettel nawe watwaye 2013 na 12 na 11 ndetse na 2010, nyuma y'uko uyu nguyu Button atwaye 2009. Lewis Hamilton yari yakuyemo 2008. hanyuma Hakkinen nta muntu uzibagirwa 2007, ubwo Lewis Hamilton na Alonso barwanaga, hanyuma Hakkinen akakitwara. Hanyuma rero mbere y'uko resi bakwa kane hari umuco wuko mbere ya resi ya Abu Dhabi abashoferi bagomba kwicara bagakora akanama bagasangira, bakavuga ati uyu mwaka kabisa wagenze neza urangiye, nta muntu upfuye, nta muntu ugize ikibazo. Rero iyo dina kabisa ya hostinzwe na Lewis Hamilton muri Abu Dhabi, bivuga ko afite akaresitora, niwe wabakiriye. Uramubona kabisa afashe ku bitugu bya Max Verstappen. Lando Norris nawe uramubona ku ruhande rwo hirya ari kumwe nabo bita ba George Russell ndetse na ba Esteban Ocon. Yari gara rero iryoshye, itarimo amahane, itarimo mukushi, cyane cyane yuko uyu mwaka nta bifu z'abashoferi zagaragaye cyane. Uyu mwaka nta kintu gikomeye. Ubushize harimo akantu gato ka Lando Norris na Max, mbere yaho harimo akantu ka George Russell na Max Verstappen. Mbere yaho Max Verstappen afitanye ibibazo na Lewis Hamilton, ariko ubu ngubwo abantu bose bari bakiye ku mutima. Dore nguko rero ko championship yarangiye, Lando Norris ari imbere ku ruhembe rwo hejuru, Max Verstappen akurikira ari uwa kabiri, ku mwanya wa gatatu hari Oscar Piastri, George Russell ari uwa kane, Leclerc ari uwa gatanu, Lewis Hamilton ari uwa gatandatu, Antonelli ari uwa karindwi, hanyuma Alexander Albon uwa 8, 9 Carlos Sainz, 10 Carlos Alonso, hanyuma Hülkenberg 11, Hajar 12, Biman 13. Nuko nguko rero twasoje uyu mwaka sezo ya 2025. Hagati aho ngaho ubwo ngubwo ejo bundi kwa gatanu nako n'uyu munsi kuri 12, ubu ngubu na recordings ari kwa gatanu kabisa, mutwihanganire. Nka F1 Rwanda twabanje nyine natwe kujya mu munyenga wo kwishimira intsinzi ya Lando Norris, niyo mpamvu report iba yahageze ikererewe. Ariko nyine uyu munsi kuri 12 nibwo bari aho bita muri Uzbekistan, harimo harabera ya FIA gara nk'imwe abere hano mu Rwanda umwaka ushize. Ubu ngubu iri kubera muri Uzbekistan, nibwo barimo baraha Lando Norris igikombe cye kabisa, kuko kuri race nyirizina ntabwo bagitanze, kuko kuri race baha umuntu watwaye Grand Prix. Ruvuga ngo kuri race bahaye Max Verstappen igikombe cye cyuko yatwaye Grand Prix ya Abu Dhabi. Hanyuma rero Lando Norris we icye aragifata uyu munsi muri gara iri kubera muri Uzbekistan. Hanyuma rero mwarakoze cyane kubana natwe, yaba babanye natwe hano kuri F1 Rwanda, yaba babanye natwe kuri TikTok ya Zanda Motorsport, ababanye natwe kuri FM ya Fine FM buri wa gatanu twabaga turiho, ndetse no mu weekend. Mwese mwarakoze cyane, muri abantu b'abagabo. Twongere kabisa dutangire season ya 2026 n'amategeko mashyashya Formula 1 azaba yaje mu kwa gatatu k'umwaka utaha 2026. Bye bye, mwarakoze cyane, muri abantu b'abagabo kabisa.